Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo,
Bangay turunan ng nuhukaring kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kekang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lumog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilub at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan ing idpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding anggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form. Maya payabak po. Niti punta mo po ngeni batayang samban puryan at pasalamatan ing malugod at mabamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamatan tala po ding kaniting Santa Misa yabe tala pong yampang dening makatuking kayaduanan. Rempong sponsors tamo at kapasalamatan dareng Santo Rosario Barangay Council and Santo Rosario Chapel Pastoral Council. Kapaldanan po para kari July Pangilinan, Capbong de Guzman, Gian Michael Silvestre, Moises de los Reyes, Jaime Chan. Para po keng kaladuadari Mariano Aguida, Francisco, Juanita Nepomuceno, Moises and Socorro Agapito, Joan Eduardo Antonio, Dr. Pascual Maño, Francisco Ong, Nes Flores, Carmelo Nicolas, Eliezer and Noel Agapito, Francisca Maño, Anastasia, Francisco Flores, Antonio Remedios, Pedro, Romana, Miguela, Nemesio, Juliet Jane, Esther Elaine Suarez, Monsignor Manuel Baula, Ana Pelicula, Maria Paz Baula Garland, Marcelina Miguela Landerico, Yutiquiano, Maria Paz Muñoz, Eduardo Concordia Baula Torres, Ricardo Lau III, Rowan Franciscus Ramirez, Antonina Santiago, Pablo de los Reyes, Leonardo and Marina Pangilinan, Pedro Baula, Ramses Enriquez, Gilbert Andres, Manolito and Milagros Chan, Luz and Diego Andres, Catalino Cosme, Ramon Antonia, Patricia, Teresita, Lea and Lea Ann Conanan, Marcelo Miklat and Vicenta Lasatin, Teresa Vicente, Angelo, Alfredo, at Michael Tayag, Domingo and Edita Gabriel, Numeriano Tapnio,
Anita Salazar, at Miuli Lozana Ligaya Banori, sablang kaladwa, at ding sablang mayangwa biye paulining COVID-19 ketiking yatu, lalong-lalo na detang mga ilangan, king pakaluluning Ginoo. Inpong magmisa tamo, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyanig pam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng Banal Espiritu, manatili kaya kayangan. At keka ang timorin. Pakamalan kong kapatid, ngening aldoy iti, pagmasusyanta mo po, ing kapiesta ng Nuana Birhen, ning Santo Rosario. Pasalamatan tayong malugod na Diyos, king pinili ng Birhen, maging indo ng Yesus at induta mo muna naman. Importantiya po iting petsa. May nagbumpela ring Kristiyano, laban karing karelang kalaban. Sumagin na ning tehadula po ring Kristiyanong Katoliko, may nyambut la pamurin, king labanan, king gera, karin king Lepanto, Greece. Inyapin, parang alang tayong Birhen, uling bayo lang may kilaban, ding Kristiyanong Katoliko, may nalangin la king Diyos, may nalangin la king Indong Birhen Maria. Sinimbala, niya kailangan po si simbata mo ng bisatang managumpi, migrosariula, kaibat na nita may nagumpela at inukol da iti king kapamilatana ning saw na ning Indong Birhen Maria. October 7, 1571, lawin nyo na po kalwat na nani, October 7, 1571, at tatandanan ko po niya nga tsukuking lubaw, 1571, karilla dinatang ding Kastilang Fraile, may gumpisa po king lubaw in evangelization of Northern Luzon, king lubaw. Tapilin niya may discovering Pilipinas, 1521. After 50 years, miras ng laking lubaw, kaibat papuntano Puketi, ting Northern Luzon. Nyapin, pasalamatan tayo ping Diyos, para karing egan-aganang grasyang babiena kaya katamo, ing south na babiena king pamamilatana ning kaya katamong Hindu ing Birhen Maria. Ban kanita po lalo tapang maging karapat-dapat magdaong taniting Santa Misa, pasibayo si siyan taming kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Gino, ikang mitubot king Anghel Gabriel, ban ibalita na kang Maria ing pamipanwan mo kayo, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang bait ng Maria at pemalagwan ng Jesus, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu.
ikang dinatang kang Mariam at kingupayan ng Diyos, lilungan me, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayng totoo pakaluluwa na katamo, at king pangpatawad daring kasalanan tamo, idala na katasa king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king pamamilatan ng anghel, akilalaming pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Katwan mo sana rin puso mi, king lugod mo, banalangalang king pamamilatan ng Nuana Birhen Maria, apa ngayon tuliran ming nabang naning ligaya ning pamanyubling miye, uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Itiadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo, anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king libro ring dapat ding apostol. Kay batling piyamaitas ng banuang Jesus, migbalik la Jerusalem ding apostol, ibat king bundok ding olibo, aatin mong anggang metong a kilometro karayo king syudad. Sukat lakaran ning aldo sabat. Inyang miras la king syudad, tinaglos lang menig kwartong karelang pitutuknangan. I Pedro,
i Juan, i Santiago, i Andres, i Felipe, i Tomas, i Bartolome, i Mateo, i Santiago o anak ng Alfeo, i Simon, aktivista, at i Judas, anak ng Santiago. Maralas lang mititipon bang miyabe-yabe, manalangin, kambering babae, i Maria, a ima ng Jesus, at ding kapatid na. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Mipuri yaing lagyo ning Ginoo, King kapilan paman. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo, King kapilan paman. Ikayong talasuyo ning Ginoo, puriyan niye ing kayang lagyo. Manano na sanang ing lagyo ning Ginoo, yang puriyan dangeni at King kapilan paman. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo, King kapilan paman. Manibat king aslagan ning aldo, ang king albugan na, ing lagyo ning Ginoo, puriyan niya. Ing Ginoo mag-ariya, karing sablang bansa, lalagpos king banwa, ing kayang ligaya. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo, King kapilan paman. Nino ing kawangis ning Ginong kay katamong Dios, ang makaluklok king trono, karing king banwang matas. Dapot, karing ketang kayang kabilian, tatendoya, banwa at yato, akit na. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo, King kapilan paman. King pangapase, ring kalulog, king gabon, kayalang babangon. Tatasno naman dingatyo, king malukang kabilian, at karing prinsipi nala yayabe, karing prinsipi ning balen na. Mipuriya ing lagyo ning Ginoo, King kapilan paman. Talakad tapo. Mapalad ka, O Birhen Maria, uling peniwalan mo, king ing pengako na keka ning Ginoo, mipaltuto. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo, At keka antimorin, pamamasaking mayap a balita, agpangkang San Lucas. ligaya keka, O Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod ning Diyos ing Anghel Gabriel karin Nazaret, ing metong karin balen ning Galilea. At inyang balita, para king metong a babaeng makapangakong kasal, king metong alalaking milagwan, Jose, ay ba't king lahi ng Aring David. Maria ing lagyuning babae, dinatang niya kayang anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing Ginoo at tsukeka, at pepanwana na kang emunano. Tutuyang melingas nga salub i Maria ulinaniting amanong sinabi ning anghel, at isip-isipana nung nano ing kabaldugan na niti. Nga na kaya ning anghel, Maria, eka mitatakutan,
Ulinging Diyos, meging malamyalub ka, milamnan ka, at ibait me ing metong ayanak alalaki, at pamalagwan meng Jesus. Maging marangalya, at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos, antimo i David api pumpunana, iya ing maging ari ring lahi ng Jacob, king sablang panahon, ating kayariana, iya mapupos kapilanman. Nga nang sinabing Maria king Anghel, makananong mapalyari ti kabangako metungkong dalaga. Pekibat ning Anghel, ing banal na Espiritu datang yakeka, at ing upaya ning Diyos lilungan ka. Uliniti, ing banal amibait keka mayaw siyang anak ning Diyos. Lawan me i Elizabeth akamaganak mo, sasabyan da ring tao, king ene manganak, dapat ngeni kanam na na, agyamang matwani, uling alang bagi, ayen na apapalyarian ning Diyos. Nyo ingalipa ning Ginoo nga ng Maria, malyari kabut ka na ko, itingging kas mong amano, at likwani ning Anghel. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Good morning po, kaya kayangan. Happy Fiesta po, kareng taga Santo Rosario. Mumuna pong dili, kareng kaya katamong barangay officials, apanimunan na ning kaya katamong barangay chairman Ray Cosme, antimurin deng CPC officers, Chapel Pastoral Council, king pamanimunan na ning kapatid tamo i Boyet Pangilinan, at ding kayabe na pa pong opisyales, at ikayo pong ganaganang memaryo king Barangay Santo Rosario, at karin pa pong aluwang magpiesta ngeni, Fiesta King Riverside, karin King Lubao. Happy Fiesta muna naman po kaya kayangan. Bilang introduction po, nganing panahon na yung pandemya, pangadita mo, naita mo, let us be healthy. Be healthy. Kadua, be happy. Masaya ko po. Ko ata masaya eh. Be healthy, be happy, and be holy. Triple H. Introduction niya mo po yun eh. Makasadya kayong gapot ang alas 12 kayo na yun. O malambat na nang yung mag-miss sa Santo Rosario eh. Miss na ako po. Be healthy. Ing pandemya, tutupin po kalaban niya itamo akakit. Dakal nung mga mate, dakalang masakit, tatakot tamo. Ngakupin na niyang concert keni, karakalda pala ring Pilipinong alang tipon. Nyaning misan po, ing gobyerno mamiyayang ayuda. Dakal no ring magreklamo. Sabihan mo pa, dakal no ring daranop. Pero potang lawan mo ring Pilipino, dakalang daranop nga na, potang akit mo kayong television, ano naman pangarabula katawan? O makanano lang daranop lito? Wala mo no rin eh, makanano lang daranop din. Masanting ang katawan niya po. So be healthy. Balutan po masakit sa sakiting biye. Be healthy. Nga nanitang Tibetan proverb atil ng kasebian, eat half,
mangangkang kapit na. Po, walk double, love triple, and love without measure. Amen? So, eat half. Kapit na na yung kanan nyo. Mamanga na kayo mo pong kapit na. Halimbawa, meto nga manok, kapit na na mo. Amen? Bawasan mo yung pamangan. Stay healthy. Naman balang dakal ka kanan, bala mo masikang kalipo. So, eat half. Walk double. Mag-exercise ko po. Maglakad kayo. Siyempre, atin tuttud ken. Mas masantig iya ka na yung tuttud kaya sa aking diet. 7 to 8 hours a day. Kaibat, lap triple. Maili ko po. Lawin nyo na isipin nyo nung maili lang. Dako kasi akakit eh. Love triple and love without measure. Patagalang pi-jumble yan. Eat without measure. Inuko yan. Eat without measure. Wata pibalabalig ta je. Matsura yan. So be healthy. Labanan tayo in coronavirus ayan. King kapamilatanan ng kakatamong pamag-diet, exercise, kailangan labanan tayo king pangadi, king kakatamong hygiene, personal hygiene. Yan po, stay healthy. Kay ba't nanita, be happy. Masaya ko po. Istong healthy ka, masaya ka. Istong sakitan ka, malungkot kang malungkot. Lawin nyo larengal, ninong happy ken. Bitutukila po rin, istong healthy ka, happy ka. Makapunta ka, nomang ka rin. Pero nung sakitan ka, keng bali. Kaibat, be holy. O ini po, be holy. Sumangid na ning pandemya, kailangan neta milalako kasalpantayanan. Lumapit tapa mo rin kingapong Ginoo. Dagdaganing pangadi panalangin. Po? Itasanang milapit ta kingapong Ginoo at king metong at metong. Lalo tapang maging banal. Nganapin ni St. John Paul II at tatandanan kanyang ating may aksidenteng pari. Kay ba't magbisita ining may aksidenteng pari king Santo Papa, nanong sinabi na ni Santo Papa, mo pasayang nan, ingke kang kasakitan. Ingke kang kasakitan, ilapit na kasana kingapong Ginoo. Ngayon pong daranasan tamo yan, lalo tang mga di, lalo ta sanang milapit kingapong Ginoo. Maging mayap tamong tao, maging mayap tamong Katoliko, Kristiyano, maging mayap a Pilipino. Nining banal, ing banal po, yapin itang malugod a tao. A saint, a holy person, is a loving person. Malugod yan. Nining malugod, nano'y lugod, itang gagawang makapermisyo king kalupa ng tao. Kay ba't gagawayang mayap karing kapara ng tao. O yan po. Ngeni, muntata mo, karingadwang kutang tungkol king Birhen. Bakit itamong Katoliko? Lalapit tapa king Birhen. O tetanada retso king Diyos. O inipuin ko kutang daring aliwang Katoliko. O na kayo mo daretso king Diyos. O ba't kayong Katoliko, dadalan ko pa king Birhen. Kadwang kutang, uling Santo Rosario yung pisasabihan.
O ba't kayong Katoliko? Ulit-ulitin kaya kayong pangadi. Wari sinabi na ng Biblia, Matthew chapter 6 verse 7, bawal kaming ulit-ulit ang pangadi. Pag-ibatan tala po, bista man ng misan, itamong Katoliko, tayo si kasing Birhen, tayo si kasing ing Rosario, pilan lang mga di lalapit king Birhen, pilan lang mag-Rosario. Pag-ibatan tala po, bakit lalapit ko pa mo king Birhen? Bakit itamong Katoliko lalapit na king Birhen? O tetana mo daretso, pakibat, kunan tayong Diyos, Ginoo, o batan niyang tini pakaketiking yato, o tenaka dinaretso, o ba't di na lang kapaking Birhen? Malyari naman daretso'y Kristo, di paya manibatan king banwa, at di paya bala may Superman susulapoya, kay ba't nanitay ligtas na katamo? O ba't di nalan niya pa keng Birhen? Ing pakibat namo, nung ing Diyos, di naretso kaya katamo, di nalan niya king Birhen, itamo ngini, dumalan tamo kayo, ban kanita, sigurado tamong miras king Diyos. Amen. Naman dinaretso yung Diyos dinalan niya king Birhen. Ano po? Niya pinili ning kekata ing Diyos ing Birhen Maria o ini po yung binasa ko king Ebanghelyo ngeni. Hail Mary, nga na ning Anghel Gabriel, nga na ing kapayapan manatili ka, ing Ginoo ka, at pepanwana na kang emunano ning Ginoo. Pinili ning Diyos ing Birhen, ban kanita maging induning Jesus. Ulit-ulitan ko po, ing Diyos malyariyang daretso kaya katamo, pero dinaretso, dinalan niya king Birhen. Nano pong buri ng sabyan nito? O te dinaretso, kaya katamo, o ba't dinalan niya king Birhen? Buri na po, akasan metong ne ing tao, king pamagligtas na ning Diyos, king tao. Ing Diyos, kailangan tayo. Ala pong problema kanita. For without me, you can do nothing. Nga ng Jesus, nung ala ko nga gawa. Buri na makisan metong tamo, king pamagligtas na, agyan pa pong buri na ning Diyos miligtas tamo, neng tamo bisa, tamo ligtas. Kailangan na ing yes, our cooperation. Nga po tang mga ditaking Birhen, po kalaban ng Diyos ing Birhen, ko kompetisyon ing Birhen, nune collaborator. Deng saints po tang mga dita mo karela, collaborators no nga pong ginuren. Ela makipag-compete deng banal king Diyos, nune collaborators, makisan metong la, buli pong itamo, potang lalapit aking Birhen, kalupa na mo po itang, nung deng mangutang Katoliko, akakit ko po rin ding aluang Katoliko, nga nanitang metong kaya beda, Pastor, pangadi mo na ako ng araw, maging successful yung business ko, o ba't ding karelang sasakupan, papangadila ka rin, Pastor. Ali po, kay ba't kaya kami po, dakalalapit, pangadiyo kaya po. Buri ng sabyan, may papanyawap tamo.
Nya lalapit ko po kaya kami, lalapit kami kaya kayo, may papanyaw tamo, ing birhen, ya talagang aso pa nakatamo uling, ya ing pe kamalapit kang Jesus. Amen? Nya po kasalanan ng lumapit king birhen. Dengaluam, lalapit la ka rin pastor para papangadi, kayo lalapit kayo ng misan ka rin pari, pangadi kayo po, tamo, lumapit tamo, king kakatamong ima. Kadwa po, pangading ulit-ulit, sasabihin na babawal na ning Diyos, ing ulit-ulit. Ing babawal na ning Diyos, ulit-ulit, ya pinitang pangading alang kwenta. Pero nung maulagayo, ulit-ulitan me. Halimbawa, sinabi na ning lalaki kayong babae, I love you nga na. Ulit-ulitan, aldoldo, I love you. Pong masanteng, nung sabihan mo kayong asawa mo, I love you. Pero nung mga di ka, ginuko, matene sana yung sipin kong bali nga, aldoldo, pangadi mo, matene sana yung sipin kong bali, o itayong pangading alang kwenta. Tuturo may pang makamati nga pong matene sa yung sipin kong bali, o itayong pangading ulit-ulit ay lang kwenta. Pangadi mo mati yung sipin mong bali, at tuturo may pang makamati nga pong Gino. Pero nung sabihan mo, Gino, so pa niya po yung sipin kong bali. Gino, so pa niya pong magbayo yung sipin kong bali. Gino, makalunos lang kabilyan ding sipin kong bali. Pangadi ko po. So pa niyo po, ulit-ulit. Nung makanyanying pangadi, masanting niya po. Nung lawen niya, at tatandanan niyo po, detang sinimba kaya kayo, inyang sinabi ng kitang ng San Pedro, Ginoo makatapilang kayang ulit patawaran ng kapatid kung may kasala, 7 ulit nga na nung sinabi ng Jesus, Ali, 70 ukdong tya 7. Buri nang sabi, alang bilang. O nung alang bilang, ing pamamatawad alang bilang, o tang manyawad tamong kapatawaran king Diyos, alang bilang, di ulit-ulit. Po? Nya bawaling ulit-ulit. Basta't masanting yung kekang pangadi kinapong Ginoo, agyang ulit-ulit siya, malyari yun. Po? Sabihan mo king Diyos, I love you, God, Lord. Ulit-ulitan mong kaluguran me, po, bawal. Potang mayap, o potang king Biblia po, the book of Revelation, chapter 4, verse 8. But, ito pong makasulat ka rin nga na, aldot bengi, lawin nyo na, aldot bengi, ding miras king banwa, ing sasabienda, makaharap laking trono na ng Diyos, aldot bengi, ulit-ulitan da, banal, banal, banalya ing ginuding sabla, aldot bengi, ulit-ulitan da, banal, 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 ya ing ginuding sabla, makairap laking Diyos, aldot bengi, ulit-ulitan da, banal, banal, banal ya ing ginu. Nyaya po bawaling ulit-ulit. Malyari ta palang manalangin. Ulit-ulit ang masanting. Nya papasahog tamo po ngeni king kakatamang Hindu, karing king nanumang kailangan tamo king biye, lalong-lalo na po. Adwan tamo, lalong-lalo na ngening panahon ng pandemya, daranas tang kasakitan. Kalupayo po ikayong ima. Potang denganak yung magkasakit lang. Kumi paindaton. Kumi papatudtod. Buriyo itang sakit na ning anak, ikayo na mo. Maya pa nga po namin may sakit alwang ming anak ko.
Nya pinlalapit tamo po kayo ni. Ima tayo. Malugod tayong ima. At potang linapit tamo kayo. Ilapit na katamo. Kayang anak. Queen of the Most Holy Rosary, pray for us. Ipanalangin niyo kaya po, o malil ay Indo. Indo ng Yesus at indumi mo na naman. Amen. Talakad mo po para king panalangin ding malda. Ing Kinong Yesus, ing kapansin-pansin dili king birhen ay dumo, ing kayang kasalpantayanan. Uling meniwalayo, tegulaling ng lubos ing kayang sarili keka, king pamisip amano dapat. Nga damo pong manalangin, Ginoo ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ginong Jesus, king kang ebanghelyo, panagkat mo yung kasalpantayanan, ititinggap mi king binyag, dapat halos may ragul. Idakya mo kesa na king matatag ng kasalpantayanan ng banal mong Hindu, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ginoo, binaming pagmulalan ing kasalpantayanan ng Hindu inya awsag mi ang Indumi mo naman. Ibiya mo sana ing lugod mitagulaling king kaming sarili keka anti mo yung tepatana ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ginong Jesus, ibiya mo sana kaya kaming tetagantuki karing bakas ng Indumo, ading tiwala karing mamuntukan ming espiritual, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ginong Jesus, ibiya mo sa kaya kami, antimonong makanano mong binye kang Maria, at karing minunang Kristiyano, ing katapatan king pamakirake, king metong atinape, at metong akalis, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Nginiadwan tamay sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ituro mo keng masal, kalupa ng Maria. Ginong Jesus, ing Birhen Maria Pinyena ing kayang sarili, ading sablang at tsukeya, banasuiwana ka, king mayampat akatapatan. Ipagkalong mo yung grasyang maniwala kaya ka, anti mo yung depatana, banapagsilbyanda ka at ding paraming tao, anti mo yung gewana kaya ka baning biyena, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamo, kapatad baiting, kakatamang daon, matanggap yarapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan sana ning Ginoy ting dawon karing gamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, saupan mo kesang matampang makapidawon karetingain, ayam pang mi, at makapigunam karing banal na misteryo ning kabubugtungan mong anak, baking mga intulid no mabangking pengako na, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ingino manatiliya kaya kayo, At keka antimurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no King Gino. pasalamatan tayong Diyos a ginutamo, Iti karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratiyat numan karin, o igpa Diyos King alananggat lubos mayupaya, kabang parang alanbiyeng wana Birhen Maria, mapalad yang dili karing sablang babay ing malabirhen, ake kang piniling maging indu ning buktum mong anak, king kayupayaning banal ay Espiritu. Ing Birhen Maria meging tunen ing indu ning kekang anak, abeit ng timong sala ning metoy yatu. Ulinitang kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinuwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kanadye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis karing kayang disipulo, nga na, tanggapan ye iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigkaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ing anak mo, daraon mi kakaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i-Florentino ing kaya kaming Obispo, i-Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, Magpari at Magmadre, religyoso at religyosa, ading mabilog kabalayan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya ng Maria yung Birhen induning Diyos, kaya bering apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristo kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, ikpang mayupayang tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Yan ni manalangin tamong mipnong kapanaligan kingig pa karingamanong tiro na kayakatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emosa po babalik danding kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan agpangking kabarian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Pakita mo po ngayon may kakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kaya kayangan, kapayapan po. Oning kinutang Yesu Kristo, ing makaibe tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws king apunaning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka. Dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo'y sadsad na katasa king biye alanangga. Amen. Manatili kayo po karing kaya kayong lugal, detang makasadyang makinabang talakadla po, deta pong makasadya siklawudla o kaya luklukla po kami po yung lumapit kaya kayo. Dakal po salamat.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, king kapamilatan iting banal ay Eukaristiyang kay ba't mi pang gimpanan, papasyag mi ing kamatayan at pangasubli ng Mebye Kristong anak mo. Ipagkalub mong makapakiyag kami king kayang pamaylasa, baking makapakirake, king kayang tula ligaya king biyalanangga, itiyadbon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Siklaw tamo po, pangadyan tayo po yung Oratio Imperata. O Diyos, sa pami, lalapit kami kaya kakaniting masipita pamangailangan mi, adon mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Abe pasakit na't may kamatena karing dakalataw. Ipanalangin mi antabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na, kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses, ating sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit kambening belwan at masabal. Ipanalangin mo laretang miyawana, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkala mo lang alang nanggang kapainawan, detang miyang nabiye. Ibiyayo po kaya kaming kalam ning pamanisi at pamagbalik-lob kaya kayo. Itasanang king lugod, sumisi kaming ating malalam alungkot, para karing hanggang pamikasalami, keka kaya beding kasalanan ning meto yatu king kabaning panawon. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit na panawon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasab kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumikeka ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning Ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing Banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Gurita ko ngan pong pasalamatan, pasibayo, ding manungkulan, king kakatamo pong barangay, Santo Rosario, king pamanimunan na ning kakatamong barangay chairman, Ray Cosme, at ini pong kakatamong CPC, ding officers na ning CPC, king pamanimunan ng Brother Boyet Pangilinan, ating kayabe na paputing may Mario, kaya kaingan po, dakala salamat. Palakpakan tala po. Isundo tamo po ing pamangadi, dagdagan po ing pangadi, ing makaibig ing panulo, vaccine, keng COVID-19, yapin ing Diyos pamurin. Ing Diyos pamurin. Nya pakapangadita mo po sana, luntone iting vaccine, iting solusyon para kaniting sakit. Pasibayo po, kaya kayungan, dakal salamat. Talakan mo po, ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kekaan timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos, at ding kaya kayong pamilya, ding mabilog, Mario, ding Santo Rosario, ing igpa, ing anak,
at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daw ne umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Palakpakan tayo po yung Diyos, ating Birhen ng Santo Rosario. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat liningap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan mo sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Para apat na tilyan tamo puing metrong lawot king bawat metong, pakisabi pong manatili tamo ka rin kakatamong pwesto, at panayan tala po din kakatamong asherets, ituruda po kakatamo yung gustong dalan, palwal king kakatamong pisamban maragol. Paga na kamila mo naman po, etala po kakalingwan babaldog ding contact tracing forms, king kawun, ang makakabit lele daring paspul, dakal pong salamat. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong multa pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer.
Bayo kalungop isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan, inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng muka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilub at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap postya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng anggang malayamahit king pisambal. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.